بله کشتیا یعنی گمیا شر یا روسی یا بناو نیکولای کوزنتزوف برێدایە ji bo ku bigihê deryaya navîn û di şerê Sûriyê de beşdar bibe. Em ê di vê dirî dîde wekî ku hûn vê keştiyê dibînin li ser wê keştiya Rûsî ji we re biaxivin ka em vê keştiya Rûsî ya mezin nas bikin ku wê di şerê Sûriyê de beşdar bibe. Keştiya Nikolay Kuznetsov sala 1983 هاتیه چیکرن دوی ساله ده هاتیه چیکرن سال 1985 جی کتیه خدمت عسکری و دناوا دریای ده هاتیه بجی کرن و دشر ده جه گرتیه درجیا و کشتیه مزن 300 متره پعنیه ویجی 73 مترنه تاخم کشتیه نیکولای کوزنتسوف جه 1906 دریاوانان بیکته یعنی کسی کلوی درینه کار دکن دوی کشتیه ده هجمار وان او قاسه ده ناوا کشتیه ده 626 کارمندین هیزا عزمانی هنه وکا پیلوت آلیکارین پیلوت بشه تکنیکی محرتشت گریدای و ده ناوا و کشتیه ده جهد گرن روبره لسر کشتیه کتیرا فرین و داکتنا بالا فران دکه 14700 متره 4 کوشنه 1700 متر مربعا يعني او كشتي دكاره 67500 طن بار هلكره لسر في كشتي بالافرين جورين سوخوي 27 سوخوي 33 و هروها ميك 29 جي بتجيب بن يعني او قاس مزنه بسر خو ميدانك شر اف كشتي روسي يا مزن اف كشتي نهاد الريدايه وبري خدايه دريايه نافين تشتی دنیه بالکش دوی کشتیه ده چیه؟ جموتور کشتیه دوماره که رش در دکوه که دشبه کشتیه کلاسیک ین 100 سالین در باس بوی که وان کشتیان ده 100 سالین در باس بوی ده به کومره کار دکره.